Aj, evo, čim je Jelko rekel, da treba pospraviti bazene pa kuhne, se je shladil. Delali bomo sendvič iz toasta, avokada, slanine, paradižnika, jajc. Tak, fajn, če v sredini juicy. Se namatraš to. Ja, to je to. Tako kot reče Jan, moj nečak. Futer v izi je na mizi. Naredite si kaj zdrav, kaj hiter, kaj sočan v sredini. Pofočkite me še na Facebooku pa na Instagramu, tam imam še ful fotk, boste še dosti idej dobili, tako da se vidim.